Modumedi ya rategang, tla ke tseye nako e ke go dumedise mosong wa letsatsi la gompieno. Re buise mmoko mantswe a Modimo, Kgosha ya borobedi, temana ke ya bobedi. Yona e belega ka tsela e, mo direleng ditsela a tsene dipelong, tlosang tsa go thibela e leng tse tsa ditlhong. Go yena a re yeng ka go sokolana, ke kgosi mme o gana tse di sa mo kgatlheng. Seo ke lentswe le lefoko la Modimo. Amen. Tsala yaka moreneng, tla ke boe gape ke go dumedise gongwe le gongwe kwa o leng teng. Ke leboge Modimo gantse o re babaletse, o re bolokile, le botlhe bao ba re tlogetseng ka ntlha ya lefu la COVID, ke re amewa ya bone e robale ka kgotso. Gompieno re kopana le mantswe a reng, a re mmuleleng ditsela, a tseneng dipelong tsa rona. Mamedi ya rategang, ke rata re ka lebelela mantswe a reng, re tlose tseo di sa mo kgatlheng, e leng tsone tsa lefifi. Gobaneng mo nakong tse tsa gona anong, batho re etsa dilo mo lefifing, ga se letsatsi le tswile go kganya, ke gona re lemogang gore re editse phoso e tona, ke gona re itsholang. Ga se tsa lefifi fela tseo di sa kgatlheng morena, di ngata dilo tseo di sa kgatlheng Modimo. Lefatsheng bangwe ba dirisa diritibatsi go etsa dilo tse di sa kgatlheng Modimo, ba dirisa diritibatsi go betsa basadi le bana. Morago ge motho a sena go itharabologela, ke gone a buang gore ke ne ke le under influence. Ke tsone tsa lefifi tseo di sa kgatlheng morena. Bebele e kile ya bua ya re dinonyane di na le dintlhaga mo di latsang tlhogo teng, fela ga e le morwa motho ene ga gona fa a latsang tlhogo teng. Mantswe a gompieno a re mmuleleng ditsela, a tseneng ka gare ga dipelo tsa rona. Ke a go kgwetlha moretsi ya rategang, modumedi mmogo le nna, ga re ka etsa jalo, go mmulela ditsela, ra tlosa tsa go thibela e leng tse tsa ditlhong, bophelo bo ka nna monate, morena a kgona go aga ka gare ga dipelo tsa rona, re phele ka ena. Gobaneng mmeleng ya rona go phela mowa wa gage, fela re lebetse ka se sebaka ko re tswang ko teng, ko mmupi wa rona a leng teng. Ga re sa mo direla, re lebeletse tsa nama e le go tsone tsa lefatshe. Ke a itse re mo nakong e thata, nako ya di-lockdown, fela gongwe le gongwe ko re leng ko teng, a re mo rapeleng. Re itse ga e le Modimo, ebile e tla nna ntse e le Modimo ka nako tso tsotlhe. Go yena a re yeng ka go sokolana, ke kgosi mme o gana tse di sa mo kgatlheng. Mamedi ya rategang, ke mantswe a gompieno, a re pheleng ka tlase ga one, re letle Modimo go bereka ka rona. A morena a go tshegofatse gongwe le gongwe ko o leng ko teng, a go phasimitse sefatlhego sa gage, mme a go fe bophelo jo bo sa felego. Amen.